Hi guys, Assalamualaikum. Saya Haikal dari Penang. Honestly sebelum ni saya memang totally new dalam dunia TikTok. Nak buat video pun rasa awkward, nak tekan go live tu pun nervous dia lain macam. Tapi lepas join training TikTok content and live strategy by Coach Kayo and P10X Academy, baru saya nampak the bigger picture. Macam mana orang lain guna TikTok bukan sekadar untuk fun, tapi as a powerful tool marketing untuk business and personal branding. Coach Kayu ajar semua benda step by step, macam mana nak plan content, macam mana nak engage dengan audience masa live, and most importantly macam mana nak build confidence depan kamera. Yang bestnya training ni bukan teori semata-mata lah, memang terus hands on. So kita boleh try, memang nak baca dia. Memang so kita boleh try, boleh terus try buat konten masa tu juga. Honestly lepas training ni saya rasa lebih positif, lebih confident nak start create konten sendiri. Tak ada lagi rasa malu atau takut salah. Now I know it's all about practice and consistency. Kalau korang tengah fikir-fikir nak belajar pasal TikTok content and live, seriously just go for it. Belajar dengan Coach Kayu sebab dia memang real. Cara dia ajar senang faham, fine and straight to the point. Trust me, once korang join, you'll see TikTok from a totally different angle. Let's go together and make content that matters. Okay?